Da snimao ja. HNK Television, Mato Nujić, pravac Barcelona. S nama je Werner Mayer. Werner Mayer, možete li nam kazati, jeste li spremni za Barcelonu? FC Zwingen. Jesam, 5-0, 2 golova. 2 gola od vas. Asistencija? Asistencija? Ne znam. Koga očekujete kao šturm partner? Ja mislim Goran i Marinko. Hoćete biti u početnoj postavi? Da, 100%. Tamo se čini. 100%. S nama je Marinko Žižak, prinova u HNK Kroaciji. Marinko, kako se osjećate? Odlično, super, malo mi je loše. Možete nam reći, jeste se spremili za Barcelonu? Jes, spreman sam super. Prvo igrao sam u Reala dugo vrijeme i sad sam prešao ovdje u Kroaciju. Jako mi je drago, sad sutra ćemo razbiti Barcelonu i to je to. Hvala lijepo, Marinko Žižak. Ovo je HNK Television, Mato Nujić. Nalazimo se na 9000 metara nadmorske visine. S nama je ovdje Ivan Račić, trener HNK Croatia Solothurn. Možete nam reći nešto? FC Zwingen, je li to protivnik kojega se moramo bojati? Da. Čujte, on je u 3. ligi, ali mi smo maksimalno spremni, nabrijani, svako se želi dokazati i mislim da ćemo dobiti. HNK Television, s nama je Željo Ponjavić. Vi ste, gospodine Ponjaviću, jedini koji niste obukli oficijalnu trenerku HNK Kroacije. Kazne su 10 franaka, jeste vi solidarni s tim? Jesam. Dobro. Sad je lopno. HNK Television, pravac Barcelona. S nama je Gavrija Šikalo. Gospodine Šikalo, šta mislite? Dinamo, Hajduk. Kakve šanse uopće ima Hajduk u takvoj jednoj utakmici? Pitanje ne bi trebalo biti obrnuto, kakve šanse ima. Dvojka. Kako? Kec. Kuško. A čekaj, kao prvo postavljam svoje familije tamo u Švicarskoj. Mamu, tatu, menadžera, sestru. Pobjeda Hajduka! Idemo do kraja, da. I sve one koji me znaju. Pozdrav svi iz Kroacije. Hvala lijepo. HNK Televizija, pravac Barcelona. Sa nama je Vinko Marić. Vinko Marić, da li biste vi nama sponzorirali ovo putovanje? Kako se to vama čini? Mi smo razgovarali večeras o sponzorstvu, ali ništa dok ne vidimo koje treneri. Sutra poslije utakmice. Sutra poslije utakmice. Ja, sutra poslije utakmice. Kaj, moram vidjeti gore. Imate adekvatan odgovor. Hvala lijepo Vinko Marić. Šta ti imaš gledat? Ne, ja vidim, jebeš kameru, bro. Turista. Šavi. Guess I left my world in somebody's hands. I don't like to hurt my but everyone can speak. Someone to rely on. But I really need. Now here we stand with all the world. Been through the pain and been dragged through the dirt. Soll ich mit Deutsch versuchen? Ja. Ich kann nur Fifi sagen. Antuša! Koji se neće upasti, evo. Stiefel.
Television. Nalazimo se u hotelu Ona Brava. Televizija, HNK Sotos. Ovo su predsjednik Andrin Šanđić. Kako se osjećate, gospodin Šanđić? Odlično, pogledajte ovaj ambijent, ovo nema šta reći. Malo prije ste se bili okrijepili, bili ste na večeri. Da, bilo je super. Neki peruanski grašak je bio. Da, lagano jelo, baš za večer. Tako. Ništa nije teško sutra. Sutra imamo utakmicu. Igrate protiv? Treće lige. Treće lige? Da. Znači to su neki... Nadam se pobjedi, a ipak je to treća liga. No dobro, i mi smo u rangu treće lige. Dobro, svaka čast. Ante, mi si ovo vole fitto tamorka, na? Ibi porata. Mi stari, danas kad se dodaje lopta iza gola. Znači, imamo još nekih dobrih sat vremena do utakmice. Super je bilo, znači za sad sve dobro, lijepo, sinoć smo se družili. Ako kažemo idemo svi u trenerkama na doručak ovim crvenim, crnim, ko što će biti, uvijek idemo s njima na doručak. Iako je neka priča, peta liga tamo, to nas ne zanima. Nas zanima najviše to prvo poluvrijeme maksimalno ozbiljno. Drugo poluvrijeme će biti totalna izmjena. Igrat će svi sigurno 45 minuta. Znači, vidimo sve. Real Madrid, Real Madrid. Con 10 botones, ganas a la
voda, nek zadrhti zemlja sva. Neka soko leti, gore iznad oblaka. Nek zazvone zvona nečna moza, pila se Sad smo volje uvući iljata, svega. 8 energije. Solujom u srcu, to je naša sveta stvar. Idemo ovdje, svi svoje linije moramo u Slaufe, od stene, idemo nazad u hotel. Vidjeli ste, pogotovo u drugom polovremenu, trebamo se brže rješavati te lopte. Daj mi, viski. Čekaj. Čekaj, djelo, ne čekaj. Ono da se voda tako koji duh, to mislim da je to drugo.